Все круто. Блин, Mesela Gagavuş'a affetmeyeyim. Ve ne mutlu ki işte bu böyle festivallerle de bu tür Поэтому такими фестивалями мы объединяем связь между гагаузским народом и Турцией. Поэтому я очень рад, что появляются такие фестивали и способствуют объединению наших народов. Ben hepinize sağlık, afiyet, kısmet, bereket diliyorum. Yaşasın Gagavuz Türk kardeşliği diyorum. Sağ olun, var olun. Biz Kongas Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesi olarak 15 yıl önce kurulduk. Bu sene Eylül ayında da 15. yılımızı kutladık. 15 yıldır Moldova'da okul olarak eğitim vermekteyiz. Geçen yıl ilk defa film festivali düzenledik. O da büyük ilgi görmüştü. 3 gün boyuncaydı. Bu yıl film festivalinin yanı sıra aynı zamanda bir kültür festivali de yapalım dedik. Türkiye'den bununla ilgili halk oyunları ekibimiz geliyor. Türkiye'de yine çok halkın sevdiği bir sanatçı olan Haluk Levent bu akşam gelecek ve aynı zamanda konser verecek saat 9'da. Yine Gagavuzya genelinde biz şiir alanında, kompozisyon alanında ve bir de resim alanında bir yarışma düzenledik. Buraya da çok büyük bir katılım oldu, özellikle de resim alanında. Onları da bizim yerel Gagavuz sanatçılarımız değerlendirildi. Onların da ödülleri yine bugün verilecek. Bugünkü programımızda hem Türkiye'den gelen ekibimiz hem okulumuzun halk oyunları ekibi bir de yerel Gagavuz halk oyunları olacak. Böylece Türk Gagavuz kültürünün kaynaşmasına da ve de aynı zamanda da dostluğunu da pekiştirmiş olacağız. Ve bunu biz seneye de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu yıl yani bu şekilde büyük olarak ilk yaptığımız ama seneye de bunu biz tekrar edeceğiz. У нас культура, фольклор, даже многие еды между нами, многие еды общие. Баллада тоже самая баллада, тоже самое как бы совместе. И с таким проектом вот между нами браться, между Турцией и Гагаузией подкрепиться. Я считаю, это общий язык, который нас объединяет, благодаря которому мы понимаем друг друга, вот, несмотря на то, что есть чужие как бы слова, но мы все равно очень хорошо понимаем их. Также они очень уважают нашу нацию, мы тоже. Между нашими культурами сложились давние такие связи, и судя по исторически сложившимся обстоятельствам, у нас одни предки. ну, гагаузская культура с турецкой похожа тем языками, конечно же, похожи. Также стилем танца, ритмом, движениями слегка похожи, одеждой, но все же турецкие танцы, они более медленные. Гагаузские, они быстрее, подвижнее. Хочу вам сказать очень просто, что мы являемся коренными жителями именно гагузов, которые жили на территории Византии, именно Турции и Стамбула. С языка начинается все. Если мы понимаем друг друга, то остальное тоже понятно для всех. Если язык общий, то история, бытность, общение,